Shalom, shalom, bana b'Imana, ndabasuhuje mwese aho muherereye ku isi, abari muri Amerika n'ahandi hose mu bice bitandukanye. Imana ibagirire neza. Nifuje gufata uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rigufi ariko rinini mu bundi buryo. Uyu mwaka ni umwaka mwiza wa 2024. Wenda urashobora kuba utuye aho wari utuye, urashobora kuba ugikora hajya wakoraga mu kazi, cyangwa se urashobora kuba ukiri kwiga kuri rya shuri wigagaho umwaka ushize, ariko mu by'ukuri nubwo ukiri hahandi ariko umwaka si wa wundi. Ndagira ngo ngusabe uyu mwaka wa 2024 uba umwaka utandukanye n'indi myaka y'ubuzima bwawe bwose. Cyane cyane ndashaka kuvuga ku bizera. Yesu yadusigiye ijambo rikomeye cyane mu gitabo cya Matayo ibice 28 n'umurongo wa 19 na 20, avuga ngo mugende amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, kandi abazizera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ashobora ukibaza ati ese 2024 ni gute navugira Yesu? Urashobora kwibaza ese ko njewe ntari umuvugabutumwa nakora iki? Ko ntazi kuvuga, ndafite gift yo kuvuga, ko yewe n'ijambo ry'Imana ntazi kurisoma. Ariko ndagira ngo ngushishikarize, ngusabe, uyu mwaka wa 2024 hariho uburyo bwiza kandi bworoshe ushobora kuvugiramo Yesu ubutumwa bwiza, aribwo nifuje kugusangiza. Bwamfashije, ni uburyo budahenze, budasaba amafaranga, budasaba kugenda, budasaba no kuvuga. Kandi ubwo buryo nibaza yuko twese turabushobora. Mu by'ukuri kadusome mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 16. Reka duhere ku murongo wa 14. Aravuga ngo muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. 15. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. 16 rero ariho nshaka kukubwira, ariho nshaka ko uyu mwaka hafata ubuzima bwawe n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe, ngo abe ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Isi ya none irarushe, irambiwe amagambo menshi, irambiwe inyigisho nyinshi z'amasaha 2 z'isaha z'iminota 30 zisobanuye neza, zifite n'amareferanse meza menshi. Abantu barazumvishije cyane, ariko isi ya none hari ikintu ikeneye, ngira ngo ugitware mu rugo rwawe, ugitware mu kazi kawe, ugitware mu nshuti zawe. Ni umuco ukurimo, ureke umuco ukurimo umurikira isi. Yesu iki cyanditswe yacigishije ari ku musozi, aravuga ngo abantu nibabareba ngo bahere ko bizere So wo mu ijuru. Ntabwo ubu dukeneye kwigisha cyane, dukeneye kuvuga cyane. Ubico Imana iri kudusaba, iradusaba kwera imbuto gusa n'ibyo twizera. Umuco uri muri twe umurikire aho turi. 2024 ndagira ngo wewe uvuge ubutumwa ku buzima bwawe, wibwirize, ubwirize akanwa kawe, ubwirize amaso yawe, ubwirize amatwi yawe, ubwirize brain, ubwonko bwawe, ubwirize umutima wawe. Nuhinduka umuco w'Imana ukaza mu buzima bwawe, ntabwo uzakugumamo. Uwo muco ukurimo uzareflectinga, umurikire n'aba neighbors, umurikire n'abana bawe, umurikire n'umugore wawe n'abarumeti bawe,
yewe uwo muco uzagenda urenge naho ugere no muri working place, aho ukorera akazi. Uwo muco uzagenda ugere no muri church ukorera mu murimo w'Imana. Umuco ukurimwo ntushobora kuzima. Umuco ukurimwo uzagenda ugere no mu gihugu utuyemwo, no mu mujyi utuyemwo, no muri kontina uzagenda kandi utavuze. Ndagira nkubwire ngo ushishikarize uyu mwaka wa 2024, wowe utazi kuvuga, wowe utazi kwigisha, wowe utarize Bibiliya, wowe uvuga ngo se navuga ubutumwa gute, nabwira abantu ubutumwa, nabwira abantu ibyo nizera gute. Ndagira ngo nkusabe uyu mwaka ureke umuco ukurimwo ari we umurikira abantu. Yesu yaravuze ngo abantu apana nibabona muvuga, oya, abantu nibabareba ngo bazahera ko bizere so wo mu ijuru. Hari ubuhamya nkunda gutanga cyane bwakoze ku mutima wanje. Umumisiyoneri wambwiye uburyo babwiriza ubutumwa muri Korea y'Amajyaruguru, ko iyo bagezeho ntibabwiriza, ahubwo icyo bakora bararentinga inzu ahantu muri neighborhood, barangiza bakera imbuto kugera ku kigero umuturanyi amubaza ngo se kubera iki uteye gutyo, ko mbona mufite imico myiza, ni iki kibatera kumera gutyo? Noneho ngo akaboneraho kumubwira ngo igituma mera gutyo nibyo nizera. Wa muntu akamubaza ngo se nakora iki kugira ngo nanje nse namwe? Akamubwira ngo ni ukwizera gusa. Umuntu agahera ko akizera. Ndagira ngo usabe mu z'ukuri mwene data, aho uri reka umuco ukurimwo umurike. Ntibigusaba kuvuga, ntibigusaba amafaranga kuja mu ivugabutumwa, ntibigusaba gukora YouTube channel. Wowe wendura ahantu atari internet, cyangwa ntufite computer, cyangwa ntufite kamera, ntibigufata gucuranga sente, ntibigusaba kubyina, oya. Wowe gusa 2024 ndavuga cyane kubizera, fata gahunda yo kuvuga ngo umuco ndimo ugomba kumurika. Reka ibyo wizera bihindura ubuzima bwawe. Nibihindura ubuzima bwawe, ntibizagusaba kubwiriza. Noneho abo mubana, abakureba n'inshuti zawe nazijya zakunaniye, uzugerageza kubwira, mukadiskita, mugashwana, cyangwa se ukanirwa kubasobanurira ibyo wizera. Wowe gusa tangira ukore kuri wewe, work on yourself. Kora ku buzima bwawe, bumuvuga butumwa w'ubuzima bwawe. Noneho isi nikureba izahera ko yizere izina ry'umwami Yesu. Yesu abagirire neza kandi abamera umugisha. Kubatuye hafi ndabatumira ku wa gatanu, buri wa gatanu tugira igitaramo hano dutuye mu mujyi muri Washington, mu mujyi wa Seattle. Buri wa gatanu turara imbere y'Imana. Ubu nabwo ni uburyo bwiza bwo gukura mu mwuka. Imwe mu nzira dushobora gukoresha kugira ngo dukuremo zo kwizera no kumenya Imana cyane no kwagura ubusabane bwacu n'Imana, ni inzira yo gusenga Imana. Niba uri hafi, niba uri mu kazi, ushobora kunyura muri Seattle ugastopinga ukarara hano ijoro rimwe, cyangwa uri kuri hotel ahantu, please ngwino tubane kandi tugire ibihe byiza byo kubana n'Imana. Yesu abamere umugisha. Ubishoboye ino message wayisangiza n'abandi kugira ngo umuco turimo umurikira amahanga yose. Mugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Ni mwene so Pastor Etienne.